Na parjulu sahali tang marnalu jahita modok molate itu adupan di debata. Manotong asin di roha dituhatai nahudai hami tahilala di tonga-tonga ning ulut taganuk bersada-sada. Amang partarias nama lo di sos jong-jong dohami oparan di punami nagabei tugan na inggolan boru bere bebere rap dohot anak kon nami mangudurhon madongani anak kon nami di siala namar bociri di pasu-pasu di debata nau ku jalohami di tonga-tonga di bunguan nami amang pargual panggorsi paridahan nak suksuk parlo pandatabo na jido madugot pinaula butari amang pangului amang siuluan dison upada dehami do songon parbui sakti nami persadabian nami Tuhan dalam nami mangotak kamu asarak makalasok kita di saluhut pasu-pasu di Tuhani di nguluta sahat tu partikianon alanido nunga mangarade hami jalahamu pe pangidon nami ikom mangarade ma asaho pasatami Tuhamu parbui sakti songo persadabian nami Tuhamu amang pargosi nami amang namalo nami partarias namaloi Gabi mak. upasatami ma Tuhamu pasama Gabi mak, gabi. Gabi majalah Horas majalah Gabi. Tupakon niya mata nomor 2 di bata. Dison di pasahat tamu tutu songo sati muna tuhame. Asa songon fatar may dahad di balanga. Binua main na sige. Pinait yang isopo. Ang salah hami manisya mang raja nang pehami boto. tapi Dia malaka na dia mau no na. Dia mahatan yon, dia manidok na. Dengan na bang mardua buah. gabe majalah horas majalah gabe sukundi amang pade nabi partarias nama lo Tuhami paparan de punami tugan enggulan rak do anak kon nami tohodoi marmula ina dauli marmula duna denggan sadesi gitu pukulan di sopo bakona di betong manisi ati penong binoto aladi amang pade nabi songo panggabian na songo parwarasan na marbuah-buah mahami Tuhamu batara guru batara garudul ia ari sadarion narap hami doho ia nakon nami rap doho na tua-tua makalason pasu-pasu di debata naung gonop umur ni punguan ni ia nakon nami naposo na inggulan Batam marumur ma 25 tahun alanido songo pangdidangion na mangoluk sada kesaksian hidup di tonga-tonga ning ulo nami panarihon di debata di hami paparan do punami tugon anggulan rak do anak kon nami asa tamado hami marbuah-buah tama hami mangalu-alu ima si takkasna ima si gabena ima si horasna hidup do hima hami Gabi majalah Horas si Raja Hasuton bulan nami. Peparan ni Raja Nasangapito gana inggolan. Nga di pasatamu di son sati muna. Sati madingin mal sati matugu. Horas maton di madingin pirton di matugu. matutu Namarisi madibay kamu. Songon debat tiar. Tiar ma persaulian. Tiar ma panggabian. Nanaing jalahat tu joluan on. Nang songoni boras si pir ni todi. Pir ma pokip bahul-bahul pasamotan. Pir ma todi tabe luju-luju na nang pangomoan. matutu Nang songoni aik si tio-tio. Say tio ma tutu dayota akahangoluata tu joluanon. Tarlumowi ma diulauta saya darion. Nang songoni di son di baik kamu musena. Songon ringgit si tio suara. Na pinatupan ni amang pamarintata. Si palas rohan yang kadadanak. Hasoloman ni kita saluhutna. Song-songoni si gohigazu ni akainata. Selas marohata. Diulaut ta sadarion. Ang iya ma debata nomor 2. Napairing-iring kita. Mulai nama muka. Nama nongai. Saat tu nama ngujungi ulaut ta sadarion. Saya debata matutu na patiurhon sude.
ulauta sedarion boy hitam maras diroha. Mangido hami Tuhamu Raja nami. Rabbana posoro hami. Naso tubuan lata. Akana posoro hami nasoyun. Naso udong ubo manangaha. Atik adong pakuling ni taganing nami anon Raja nami. Manang sarone nami nahurang lubi. Raja dohamu na itowat nami. Raja dohamu hami naro. Gabi. Marsihora sakit ya Raja nami. Gabi. Ay gudang ay laut dos niroha dos event nasaut. Atong dia maison sebagai ketua panitia pesta. Maju. Rosok kamar. Jadi di sana mang Homanuang dison sebagai ketua Panghulu di Wilayah Sedarion Ima Pesta Perak ke 25 tahun na poso persediaan tugon enggolan di jolo hamang siaduon di pudi ho si paimaon di tonga-tonga ho di pacagaron hupaulak manuang tuho tersongon tulak ni napurat tiar nang songoni boras sipir ni todi anno benon nami do na somal taba ini ima godang sipitulili pas di kodang hasahatani rak makoras kita notul hali. Gabi.